uyiletha la eVilangwane sebenizini ke siunikwa Professor Cliff Dlamini ulapha eUniversity of Swaziland uthi bomake ngaleso sikhathi aselapha sihambile saya emaveni sayothathisa ngokuthi ludwadwasi selonakele ngakho kuthi inkanyamba lebitwa ngokuthi it's a climate change asimshayeleni professor noma ngekho kodwa kude langakwati professor lokwendekako ngenza bayabhambo ngoba nathi sinquthulisa kuye sireporte kuye everything ngoba wasinika lesihlahla lesinema multiple jobs latawuphakamisa i-economy yalelive njenganyalo nje lo sesikhuluma ngekuthi isishayile le climate change nalendlela lela thena kathandaza make magalela mamba wathinta tonke letingoni letimatima la iveni lesetting lenkanyamba lekasitshela ngayo nga-2009 nakwakhiwa lenhlangano lo Dr. Cliff wasifaka kakhulu sandla sasingathi nabo strategic plan sasingathi nabo constitution sasingathi everything but watinikela wathi bomake ngoba sangimakhele sinawo ke niyamathi ukuthi ngibani leti strategic plan takhe nani ke ndanakhela tenu tokuthi nisiqhubekise lesihlahla nisimobilize eveni sabambelela singenalutho side nema-NGOs lasixhasako kodwa uNkulunkulu amuhle noma sesabaqedza bo over 500,000 from that time till today ngoba besihambela letifundza ngabo la kaManzini ngiyababonga kakhulu ngoba ngikulo lekomiti le-RDT lokuthi nasihamba la etifundzeni sihamba ngalendzaba yaManzini Day bayanginika lithuba ukuthi ngikhulume ngaso lesihlahla sesizeke siyatiwa ukuthi siyinto lenjani ngibongele mphathi sifundza kuwe kakhulu baba eceleni kwami lokhu sibamba ngato totimbili tandla la kulomsebenzi siwusebenzile nje uzamile naloku lesithi kuyadliwa wendiwa kakhulu sihamba naletifundza sikupheka ngoba kuyi-vegetable kuyadetoxa emtimbeni kwakha imithi yokuselapha lesihlahla lesi sakha imithi yokuselapha emitimbeni ngisho lamacembe aso akhalitiya adliwa nadilwayo ngiso nasilesimela ekhoneni lesileni sibonako lapha kulela likhona lesa lapha ngemuva sita nabani sita namake makhabini make makhabini ngeke sihlale singabonga kakhulu siyabonga bomake bonisile na president loseda losesendleleni kusibamba ngetandla totimbili ngisatambonga noma safikile wathumbela make dudu lo meli lo khuluma ngetebumeli bemalungelo ebandla hayi lendlela lebekwa ngayo kungazi ukuthi khulumele emalungelo bafati chaleke ukhulumele emalungelo abo bonke abantu ukuthi bathole ukuphila eveni haleluya